Nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mwese ndabaha ikaze cyane cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Canada. Ikaze kuva tariki ya 24 ukwezi kwa kabiri 2026 na yindi nkuru ivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibitero bya drone zakomeje kugenda zigaba ku mutwe wa M23. Hanyuma rero ni coalition irimo FARDC, irimo FDNB, ingabo z'u Burundi, irimo abacanshuro, irimo ndetse n'abawazarendo n'indi mitwe yose irwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hanyuma rero nyuma yuko bitangajwe ko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma haracyakomeza kugenda haba urujijo, ariko amakuru ya nyayo yatangiye kumenyekana ko Wiringoma yitabye Imana, ndetse abantu bagera ku 9 nawe bari kumwe baza gukomereka mu buryo bukomeye. Gusa uwitwa General Sultan Makenga niwe mugaba mukuru w'ingabo za M23 biravugwa ko yasimbutse urupfu. Hanyuma indi update igezweho ni umucanshuro bivugwa ko yakoresheje drone yaje kurasa Colonel Wiringoma, ndetse nabo bantu bagera ku 9 bakaza gukomereka mu buryo bukomeye cyane. Biravuga yuko yaba yamaze gufatwa ubu tuvugana. Hanyuma rero hari amakuru akomeye cyane ku ifatwa rya operation siko yagenze, byose ngiye kubigaruka mu kanya gatoya. Gusa mbanze n'ubundi manyuriremo aya makuru gatoya, mbabwire ko bimaze kumenyekana ko General Sultan Makenga yarokotse igitero cya drone cyiciwemo abantu nibura 9. Igitero cy'indege nto y'intambara itajyamo umupilote no kuvuga drone cyishe uwari umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu rucera rwo kwa kabiri, cyiciwemo abandi bantu nibura 9, ariko gihushaho gato umukuru wa gisirikare w'uwo mutwe General Sultan Makenga wahunze nta nkomyi, nk'uko abantu 4 babibwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma ndaje ndababwira kubijyanye n'umucanshuro wakoresheje drone yaje kurasa uyu Lieutenant Colonel Wiringoma, nayo ndayafite neza. Nuko bivuga ko icyo gitero cyakubise hafi y'Irwaya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agace k'ingenzi gakungahaye ku mabuye y'agaciro kagenzurwa n'ama23 mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse kayinjiriza amafaranga menshi cyane, gacukurwamo 15% bya koruta icuruzwa ku isi hose muri rusange. Leta ya RDC iherutse kandi gushyira Rubaya ku rutonde rugufi rw'ibirombe yemerera Amerika muri gahunda y'amasezerano y'ubufatanye ku mabuye y'agaciro. BBC News gahuza imiryango kandi yagerageje kuvugana na M23 hamwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri iki gitero. Kugeza ubu ntibirashoboka. Inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU, DRC n'ibindi bihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ndetse no kuba abasirikare ibikoresho ndetse n'amategeko, ariko n'ibirego u Rwanda rwakunze guhakana. Uyu mutwe ugenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Hagatonga u Rwanda ruhakana gufasha M23, ariko rukemera ko rufitanye ubufatanye nayo mu by'umutekano kandi ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka y'u Rwanda. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma rwabaye uguhuhura uko ibintu kandi byari bimeze muri iyi ntambara mu kwica uwo wagaragaraga cyane uwo mu bategetsi bakuru ba M23 mu gihe kandi mirwano yakajije umurego, nubwo hari ibikorwa by'abahuza barimo na Qatar byo gutuma rero agahenge kemeranyijwe rero n'impande zombi gakurikizwa. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko amakuru y'icyo gitero cya drone bayahawe na maneko umwe, inyeshyamba 2, umusirikare mukuru n'umukozi wa ONU. Reuters ivuga ko abo bayihaye amakuru batifuje gutangazwa amazina. Babiri muri abo bavuganye n'ibiro ntaramakuru Reuters bavuga ko imirambo 9 yatwawe ijyanwa Igoma mu murwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru ikuwe ahabera icyo gitero. Uwo musirikare mukuru kandi mu bavuganye na Reuters n'amakuru y'Abongereza yavuze ko indi mirambo nibura 7 bitashobotse ko ihakurwa kubera ko yari yashindutse ivu. Abo baganira rero na Reuters bavuze ko General Makenga yari ari muri ako gace mbere gato yuko icyo gitero kiba. Reuters yasubiyemo amagambo yo mu itangazo ry'umuvugizi w'ihuriro ryitwa Wazarendo ry'imitwe itwaje intwaro yita ko ari y'ubwirinzi irwana ku ruhande rwa FARDC, avuga ko General Makenga yahungiye ku rusengero ruri hafi aho ngaho. Kugeza ubu bivugwa ko M23 nta kiratangaza mu buryo bweruye kuri icyo gitero, ariko kwa gatatu mukuru wayo Bertrand Bisimwa akaba n'umuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya M23 yashinje Leta ya RDC kongera kandi kurenga ku gahenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere yo ku rugamba no hakurya yayo. Avuga ko ayo ariyo mahitamo muri Kinshasa yiyemeje.
Kinshasa ihakana kurenga ku gahenge ariko igashimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Bertrand Bisimwa yavuze ko uguceceka kw'amahanga kuriho ubu kubirimo kuba ndetse no kutabyamagana gutandukanye n'iyo M23 yo ikoresheje uburenganzira bwayo bwemewe bwo kwirwanaho ku bitero bitaziguye. Mbere yaho kwa gatatu atavuze Lieutenant Colonel w'ingoma mu izina, Bisimwa yatangaje ko impinduramatwara n'izi ntwari ati buri munsi zitanga igitambo cy'ubuzima bwazo kugira ngo habeho ibohorwa ry'igihugu, imibereho myiza y'abariho muri iki gihe kandi n'abazabaho mu gihe kizaza. Ibi bikaba ari umusingi wa leta irinda abaturage bayo ndetse nta kuvangura. Kuwa gatatu kandi rero imirwano yarakomeje muri teritwari ya Masisi hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Intambara mu burasirazuba bwa RDC kandi yongeye kwaduka kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 igahagarara ikongera kandi ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu kwa kabiri, Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kandi kuvuga ko mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo n'iyi ntambara hagati ya RDC n'u Rwanda binyuze mu masezerano Perezida wa RDC Felix Tshisekedi n'u Rwanda bagiranye i Washington DC mu kuza no kuvuga ko umwaka ushize muri rusange. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya wenda kuri iriya nkuru mbabwira yuko umucanshuro warashe uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse n'aba barimo General Sultan Makenga nubwo yaje kurokoka yaje kurusimbuka. Biravugwa ko uyu mucanshuro yafashwe ndetse yamaze no kugezwa muri gereza mu mujyi wa Goma. Ni ukuvuga ngo iki gitero bivuga ko cyaturutse kuri cya kibuga cy'indege cya Kisangani aho yasanzwe n'undi hatunganyirwa zira drone zigomba kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga kandi ko M23 itigeze iva hariya za Kisangani. Hanyuma rero nyuma yaho iki gitero kibaye kikaza guca igikuba muri M23, bivuga ko M23 yakoresheje imbaraga zose zishoboka iza ngo guta muri yombi abacanshuro bagera kuri 3. Bivuga ko rero muri abacanshuro aribo bashobora kuba baratunganyije icyo gitero ndetse baza kohereza izo drone zagiye zigaba ibitero bitandukanye ndetse byaje gupfiramo abayobozi batandukanye ba M23 kugeza magingo angahe. Ikiriho no kumenya ngo M23 iraza gutangaza mbere ko yafasha abacanshuro cyangwa iraza gutangaza mbere ko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma yitabye Imana. Nicyo umuntu wese ashobora kuba ari kwibaza muri aka kanya. Gusa ikiriho nuko ayo makuru yose turategereje kandi uko tuza kwibona nako tubaza kubagezaho 5 kuri 5. Hagatonga mbabwira ko M23 yisubije uduce 5 yari yambuwe muri Masisi. Umutwe wa M23 wisubije uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta RDC ryahebukaga kandi kutwigarurira. Amakuru atandukanye yemeza ko uduce twa AFC M23 yisubije turimo Kasenyi, Ruke na Katobotobo, Kaniro ndetse na Kazinga. Kwa gatatu kandi M23 yari yisubije agace ka Kasenyi. Utu duce twose rero n'utundi two muri teritwari ya Masisi twatwigaruriwe na FARDC n'abayifasha ku rugamba mu ntumbero yo kwisubiza agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Hagati aho ngaho leta ya Kongo Kinshasa iheruka kandi guha leta zunze ubumwe za Amerika ibirombe bicukurwamo koruta byo muri Rubaya kugira ngo rero ije iyacukura. Duhindure ingingo mbabwire ko drone yarashe Lieutenant Colonel Wiringoma yishe abantu bagera ku 9. General Makenga ararusimbuka nabigarutseho gatoya. Reka dukomereze mu gihugu cy'Ufaransa mbabwire ko Tshisekedi yaganira na Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na mushiki wabo ku buyobozi bwa OIF cyangwa se Organisation Internationale de la Francophonie. Ni Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaganiriye na mugenzi we uyobora Ufaransa Emmanuel Macron ku mukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa. Iki kiganiro cyabereye i Paris mu Faransa ku 25 Gashyantare 2026 aho Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi rugamije gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Tshisekedi ndetse na Macron banasuzumiye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Leta ya RDC kandi ikomeje ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bizashyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OIF nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo aziyamamariza manda 3. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera kandi gutakandatira Mushikiwabo nyuma yaho ibihugu byinshi cyane bigize OIF bishimye ibyo yagejeje kuri umuryango muri manda 2 binamugaragariza ko kandi byifuza ko akomeza kuyobora. Ministre wo mu Faransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OIF yitwa Eleonore Carwa
yagiriye uruzinduko kandi muri RDC mu ntangiriro za Gashyantare 2026 yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo asubiza ko hakiri kare ho gufata icyemezo. Minisitiri Karwa kandi yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya hanyuma bakabona kwemeza uwo bazashyigikira. Ati amatora ya Francophonie urugendo si ibihugu biyamamaza ahubwo n'abakandida. Ubufaransa ati buramburiye amaboko ubusabe bwose buzatangwa niba ntibeshye. Ati ni kugeza tariki ya 15 Gicurasi tuzitondera cyane rero uru rugendo. Umukandida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buyobozi bwa YF naratangazwa mu bivuga ko ishobora kandi gutanga barimo Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe rya Nobel muri 2018 ndetse na Freddy Matungulu wabaye minisitiri w'imari kuva muri 2001 kugeza 2003. Mushiki wabo aherutse kandi gutangaza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa RDC ahubwo ko yishimiye no kubona uzahatana nawe kuko bizaryoshya aya matora. Yagize ati ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo mu bireke ati bazatore. Ati mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri YF. Ati bizana impinduka mu muryango wacu ni byiza. Ati nge nta gihunga mfite ati kuri kandidature ndetse n'aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma kandi ya YF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026 niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa OIF nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko mu gihugu cya Ukraine biravuga yuko Ukraine yahishuye ko abanyafrika barenga 1700 bari ku rugamba ku ruhande rw'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine yitwa Andriy Sybiha yatangaje ko hari abanyafrika 1700 bari kurwanira Uburusiya mu ntambara ibihugu byombi bihanganyemo. Andriy Sybiha ubwo ye mu kiganiro hamwe na mugenzi we muri Ghana ku 25 Gashyantare 2026 yatangaje ko bari mu biganiro na guverinoma za Afrika ngo zikumire abaturage bazo kwinjira mu ntambara muri Ukraine. Ghana niyo ifata umwanya w'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe muri 27 no kuvuga nyuma y'u Burundi. Minisitiri Andriy Sybiha ati tubona neza ko Uburusiya buri gukururira abaturage ba Afrika mu ntambara y'ubwiyahuzi ugendeye ku mibare yacu. Ubu hari abanyafrika 1780 barwana mu ngabo z'Uburusiya. Uyu mugabo kandi yavuze ko abarwanyi bari bakomoka mu bihugu 33 ya Afrika. Ibihugu nka Afrika y'Epfo, Kenya, Uganda n'u Burundi birutse kandi kugaragaramo abantu babyo bari mu ntambara muri Ukraine. Abo muri Kenya n'ibindi bihugu ati bagiye bavuga ko bajyanwa abijejwe akazi keza bagezwayo bakisanga ku rugamba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ghana Samuel Okudzeto Abrakwa yavuze ko abanyafrika kandi bajyanwe mu ntambara benshi bashukishijwe akazi keza bakisanga kandi ku rugamba nyamara kandi nta bumenyi bafite mu gisirikare. Ati ntibabaye mu nzego z'umutekano, ntibabaye mu gisirikare, ntibigeze batozwa, barajyanywe barabatenguha isanga ku rugamba. Uyu mugabo yavuze ko yifatanyije na Ukraine mu gusaba ko habaho agahenge kandi intambara igahagarara burundu. Ghana iteganya kandi gusaba Perezida Volodymyr Zelensky gufungura abanyagana babiri bari mu mfungwa z'intambara bafatiwe mu ntara mu ngabo z'Uburusiya. Uburusiya kandi ntabwo bwigeze buvuga kuri abo bantu bivuga ko bujyanwa mu ntambara bubakuye ku mugabane wa Afrika kugeza magingo angahe. Bavuga ko Uburusiya ngo igisirikare cyabo n'abanyamahanga bemerewe kuba bakijyamo. Ati rero kuba bakiza bakakijyamo ati nta gishya nta gitangaje. Bigomba kandi kubanza gukemurwa birimo impunzi ibihumbi z'abanya-Ukraine zigomba gucyurwa kwisubiza ubutaka bwa Ukraine bugenzurwa n'Uburusiya. Yakomeje kandi avuga ko kugeza ubu yibaza niba abashaka ko ategura amatora babikorana urukundo cyangwa se ari umugambi wo kumwikiza. Ati nabwiye abafatanyabikorwa bacu ko hari ikintu bakwiriye kandi gufata umwanzuro, murashaka kunkura ku butegetsi cyangwa se murashaka amatora. Manda ya Zelensky nka perezida yarangiye muri Gicurasi 24 gusa yanze gutegura amatora kuko igihugu cye kiri mu ntambara n'Uburusiya. Kuva manda za Zelensky kandi yararangiye Uburusiya bwagiye bubigerenderaho kenshi bugaragaza ko budashobora kuganira n'umuntu uyoboye igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ibikusanya ibitekerezo byakozwe mu kuza 25 byagaragaje ko perezida Zelensky nategura amatora azaba afite amahirwe make yo kuyatsinda kuko bishobora kandi kumugora kubona amajwi ari hejuru ya 36%. Hanyuma nk'uko nari nabibabwiye ku munsi w'ejo nibwo hatangiye kumenyekana amakuru y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari usanzwe ari porte parole cyangwa se ari M23 spokesperson cyangwa se umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare. Wenda reka twifashishe nk'inkuru ikinyamakuru BBC mbere ko ndaza kujya ku nkuru iturutse mu biro bya President Trump. Ku nkuru y'ikinyamakuru BBC bagize bati umuvugizi wa gisirikare wa M23 yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za leta ibivugwa n'abategetsi.
ati umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa FC23 Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege zo mu ntambara zitajyamo umupilote drone cy'ingabo za leta mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rukera rwo kuri wa kabiri. Ati nk'uko bitangazwa n'ibiro n'amakuru by'abongereza Reuters yasubiyemo amagambo y'umudiplomate wo mu karere, umutegetsi mukuru wo mu nyeshyamba ndetse n'umujyanama wa leta ya RDC wo mu burengerazuba bw'isi. BBC News Agency gahuzamiryango yagerageje kandi kuvugana na makumyabiri na gatatu n'ingabo za DRC FARDC. Ati kugeza ubu ntibirashoboka, ntacyo DRC yahise itangaza ku mugaragaro ku gitero cyiciwemo Lieutenant Colonel Wiringoma. Bibaye mu gihe kandi ibikorwa by'agahenge bigirwamo uruhare na Qatar bikomeje, aho Kinshasa na makumyabiri na gatatu byasinye amasezerano i Doha yo gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura agahenge burimo ndori za Qatar, Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Union Africaine. Umuryango w'abibumbye ONU, DRC n'ibihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa makumyabiri na gatatu ugenzura ibice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu. U Rwanda ruhakana gufasha makumyabiri na gatatu rukavuga gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Iki gitero cyabereyemo hafi ya Rubaya mu ntara ya Kivu ya ruguru ahagana mu masaa 9 z'ijoro nk'uko Reuters bitangaza, kibaye nyuma myinshi ihavugwa ibitero bya drone muri ako gace. Makumyabiri na gatatu ikabishinja FARDC irabihakana. Rubaya ni agace karimo ibirombe by'amabuye y'agaciro cya Rubaya gicukurwamo rero hafi 15% bya kolta ikenerwa ku isi hose nk'uko iyi nkuru yakomeje kugenda ibigarukaho muri rusange. Hanyuma ati urupfu rwa Wiringoma rusobanuye iki muri iyi ntambara? Ndarwanira ko Kongo iba inzira kurushaho, ati kandi iba nziza kurushaho. Ati ni kimwe mu bisubizo yampaye ubwo duheruka kuvugana mu mpera z'Ugushyingo. Ati gushize nongeye kandi kumubaza impamvu we ubwe ari mu ntambara. Igisirikare cya DRC FARDC cyemeje ko cyakoze ibitero muri centre ya Rwaya mu burasirazuba bw'igihugu kwa kabiri kigahitana Wiringoma, umuvugizi w'umutwe wa makumyabiri na gatatu nk'uko umunyamakuru wa BBC Kinshasa bivuga. Dusubiye inyuma mu Gushyingo 21 nyuma y'imyaka 8 makumyabiri na gatatu itavugwa, imirwano kandi yongeye kubura mu misozi ya Canzu na Runyoni munsi y'ikirunga cya Sabyinyo. Icyo gihe ni umutwe wa makumyabiri na gatatu wari wongeye kandi kwisuganya warwanaga na FARDC. Mbere y'icyo gihe kandi sinarinzi Wiringoma kandi si abantu benshi nk'ubu ati bari bazi iri zina. Guhera mu 22 nibwo Major Wiringoma umuvugizi wa makumyabiri na gatatu yatangiye kumvikana kenshi ati mu bitangazamakuru. Nk'akazi kanjye ati nk'umunyamakuru sinatinze kandi kubona telefone ye. Benshi twaherukaga iya Colonel Jean Marie Vianney Kazarama wahoze ari umuvugizi wa makumyabiri na gatatu kugeza ineshejwe kandi igacikamo kabiri muri 2013. Amaze kumenyekana Wiringoma yagiye kandi yumvikana avuga ko yari muri makumyabiri na gatatu kuva muri 2012 nyuma yo kuva mu ishyaka rya UDPS ryatsinzwe na Etienne Tshisekedi ubu rikuriwe n'umuhungu we Perezida Felix Tshisekedi. Mu myaka mike ishize yanyohereje amafoto ya kera anyereka ko yahoze ari umuntu urubyiruko rw'imbere mu ishyaka rya UDPS. Gusa BBC ntiyabashije kandi kugenzura mu buryo bwizewe ibi yavugaga. Bamwe mu b'imbere mu mutwe wa makumyabiri na gatatu ubu baremeza ko Wiringoma yishwe arashwe mu gitero cya drone z'ingabo za FARDC mu gace ka Rwaya kwa kabiri mu Gicuku. Amakuru ataremezwa neza aravuga ko bamwe kandi mu bandi bakuriye uyu mutwe bari kumwe nawe harimo abakomeretse. Umutwe wa makumyabiri na gatatu nturemera ku mugaragaro urupfu rwa Wiringoma cyangwa se ngo uvuge neza uko byagenze muri ako gace karimo rero ibirombe leta ya Kinshasa kandi iherutse kwegurira kompanyi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro z'Abanyamerika. Gusa mu gitondo ahagana saa 11 kwa kabiri umuvugizi wa makumyabiri na gatatu Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko ibitero bya drone byarashe buhumyi agace ka Rwaya byica abasivili b'inzirakarengane, abyita icyaha cy'inyokomuntu n'icyaha cy'intambara. Drone intwaro ikaze ya FARDC muri intambara. Kugeza ubu nta kirahamya neza ko ibitero Kanyuka yavuze byabaye saa 5 saa 8:43 z'igicuku irubaya. Urebye bivuze nyuma y'amasaha arengaho abiri bibaye, ari nabyo rero bitero byahitanye Colonel Wiringoma wari ugeze ku ipeti rya Lieutenant Colonel muri uyu mutwe w'inyeshyamba. Gusa niba ari muri ibyo bitero yaguyemo, ibyo byerekana ko cyaba ari igitero cyakoranywe ubushishozi n'amakuru. Drone z'intambara zikoresha kamera yereka abazikoresha bari mu birometero, zishobora kandi no kuba amagana aho zigeze.
mbere yo kurasa aho bashaka ko zirasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi Lawrence Kanyuka yavuze ko mama ya gatatu yashwanyaguje ikigo cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyateguraga indege za drone zarasaga mu bice bigenzurwa na mama ya gatatu. Colonel Nanga ukuriye FC ya gatatu kuri icyo gitero mama ya gatatu yigambye, we yongeyeho ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye kandi ko izo drone ubu zizajya zirasirwa aho zituruka. Ariko ibitero bya drone na FARDC ntabwo byahagaze. Nyuma yaho ibindi bikomeye byakomeje kandi kuvugwa mu duce twa Minembwe nk'inkengero zabo muri Kivu y'Amajyepfo no mu bindi bice bimwe bya Walikare, Masisi na Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Kubasha kumenya neza aho umuvugizi w'umutwe wa gisirikare aherereye birashoboka ko atari wenyine ndetse no kwarashisha drone ntuhushe, bisaba kandi amakuru ahagije n'ubuhanga mu gukoresha izi ndege nto cyane zikorerwa ahanini mu Bushinwa na Turukiya, zikoreshwa cyane mu ntambara zo muri ibi bihe muri iyi minsi ya none. Colonel Wiringoma yishwe n'igitero cya drone gishobora kandi kuba cyanakomerekeje cyangwa se kigahitana n'abandi bari kumwe nawe. N'ishusho y'ubukana bw'izi ndege muri iyi ntambara nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu gihe kandi inkuru y'urupfu rwe irimo kuvugwa hose kuko ari we uzwi cyane, birashoboka ko benshi badafite amazina azwi barimo guhitanwa n'izi ndege, baba abasivili cyangwa se abasirikare. Ibitero by'izi ndege bimaze kandi ukwezi gushize nk'uko bivugwa cyane, bigaragaza imbaraga igisirikare cya FARDC cyashyize kandi mu ntambara yo mu kirere. Ibitero by'indege za drone kandi birimo kuvugwa mu gihe FARDC nayo mu mpera z'icyumweru gishize yashinje umutwe wa mama ya gatatu ivuga ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda kuba ari wo utera ibirindiro bya FARDC. Mu gihe impande zombi kandi zikomeza gushinjanya gutangira ibitero ndetse no kurenga ku gahenge bumvikanyeho inshuro zirenze imwe mu myaka 2 ishize, urupfu rwa Wiringoma rurongera kandi gutuma ihuriro ry'amaherezo y'intambara rirushaho gukomera. Quickly Wiringoma yari nde? Yarazwi nk'umuntu unenga cyane politiki ya Perezida Felix Tshisekedi, yakunze no kumvikanisha ko yarazi kuko yabaye muri UDPS. Uri yafatiye Ngoma ibihano muri 23 ivuga ko akomeje kandi kugira uruhare mu byaha by'ubugome bikorwa na mama ya gatatu mu bwicanyi, gushimuta abantu, gusahura, kwinjiza abantu mu gisirikare, ubucuruzi butemera n'amabuye y'agaciro n'ibindi. Oni yamushinjaga kandi guha ishingiro no gutangaza ibijyanye n'ibitero mama ya gatatu ikora mu burasirazuba bwa DRC. Mu gusubiza ku bihano n'ibirego bya Oni, Ngoma yabwiye BBC ati ibyo ntacyo biturebaho, turi igisirikare cya rubanda turwanira ko abanyekongo kandi babaho neza. Amasoko atandukanye avuga ko Colonel Wiringoma yavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ariko afite inkomoko mu ntara ya Congo Central, ari naho yize amashuri y'ibanze akanakurira kandi ahitwa Mbanza Ngungu, agace kari mu kilometero zigera kuri 150 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa. Amasoko atandukanye arimo na Oni agaragaza kandi ko yari